Declan Rice na Calafiori Ricardo Jumongo Calafiori comeka mpira inyuma kwa Magalhaes na Zubimendi kina neza barihuta mpira ujya kwa Calafiori ta mpira kwa Trossard arihuta Trossard araxerera ariko mpira Abdulkadir Kusanov ahita umuvana neza cyane ariya ta mpira kwa Rodri comeka mpira kwa Bernardo Silva na Foden ariko mpira bahita bawurenza abasore ikipe ya Arsenal. Mache karundura mache y'imiriro wana izera ko mukomeje kuba muguwe neza nyine ariko abantu tutarajya kure akanyenyero 8 karindwi 8 urwego tereka mache ari muri buribo cyane ingagi banzi yifunyafunyi guhereze sente cyane abantu nimukarebe mache ngizi zikomeye mutashyizeho imitungo nabonye rwose muvandimwe witwa Traore yarariye none ifaranga rye yaribonye cyane ameze neza aba yararyoshye Traore muri weekend navugana Traore ni umwe mu bantu bameze neza cyane nawe uhari rwose aravuga ati amuverefa cyane hatari kabisa reka turemerera umupira uri kwa Saliba bakina neza comeka mpira kwa Ricardo Calafiori comeka mpira kwa Gabriel Magalhaes tambika umupira kwa Saliba kombinezo defensive telema bone kuranda rwa Arsenal ta mpira kwa Julian Timba ta mpira hagati mu cyo kwa Zubimendi comeka mpira kuranda rw'iburyo kwa Mikel Merino Arteta ubona ko yatangiye kuryoherwa na flat midfield kuranda rw'ikipe ya Arsenal niba ari uko Martin Odegaard adahari ariko flat midfield ama mediateri batatu yabana match ba ya kabiri ubushize yarabikoze tumaze kubivuga mu kiganiro abanza ama mediateri batatu Mikel Merino Zubimendi ndetse na Declan Rice yongeye kubikoraho today icyo bita 16 and 28 cyane atari kabisa yongeye bari flat midfield ba iyo bita t-shirt yo harimo playmaker cyane rwose yo harimo number 10 cyangwa se rwose bita Nwaneri ko bigoranye kubona umwanya Nwaneri uyisinyiye nawe uzakuririra umwana baramushutse baramuvugiye bati ariko nahami hamwe uzakujya reba nketi ngo yagiye ahunze intebe ngo yabajiza uragenda ugasha none usanga amateta hari none akumereye nabenda no kukwica urumva wikomera mu ikipe nkuru urumva ikipe nkuru ikiza cyayo n'igikombe iyo kije kirakugwira kandi kigasanga uri mu ikipe nzima kigasanga uri tayari urabona nka Crystal Palace yatwaye FA Cup ariko nyine abwate apa noze contribution ya nketi yaniyi hayo ariko uri mu ikipe nkuru baravuga bati nibo agati yarari nose yatwaye ikisi mwenyewe goalkeeper Mandanda cyane yarahari none ejo bundi arasezeye none isabiva kandi kuri CV hari iki igikombe cy'isi cyane rwose Nzozi cyane Steve Nzozi cyane rwose mondial ntabwo ibintu byoroshye mw'abantu mwe tubashishikarize kuguma mu makipe makuru abenyarugenge se kandi abenyarugenge nabo bagira amakipe makuru reka bagumemo ni ikipe bayicanze baro Sedoro arani na postinze ngo baratashye na postinze ngo batashye wabareyo umuntu wa mbere wanyandikiye ni Nepo mu bicu ngo Cedro ngo kuri gukorogana urakoroganye ariko ikibazo nawe yahise avuga kuri Instagram ngo nawe mushyireho nicyo kibazo oya nabibonye navuga ni yabanje arakuneka ati kukoroganya aranje ati nshyiraho ati nuriye muvandimwe nawe uhita umushyiraho ntabwo wabonye ko nabashyize ari babiri ati kegeta amwita mwenyewe titerayiza mwenyewe ariko byari bisekeje ntabwo yabyoroshye wa muntu ikipe 11 bazunguye batari abazungu 11 byarangiye bayabera se abe no gutera mu izamu ariko nabonye ubita Kagere Medi agana na Gasana Nirva yanga ati rwose Rayon hari ikizere cyuko match retour yakwigaragaza Kagere muri Abedi nagazaba yagarutse se birashoboka kuko Bingi Bero ko yataye ikizere ariko reka nkubwire muri Tanzania ni bugufi bakurayo reka nkubwire rwose Kagere Medi ejo namubonye turanasuhuzanya ariko ikijyanye no kuvuga ngo Rayon izakomeza cyangwa n'abafana Rayon
Singida nabonye umupira yanyerezaga wa nyamari zaba yagaruye abakinnyi nka ba Bayisenye na ba Bedi zaba bagarutse abasini ya Big Boy oya biracyashoboka wa mutaramu nakweretse hariya w'umuturanyi ndamuzi mu gitondo yabyutse arira nari mbyutse ngiye kujya kwikorera agatize ngiye gutera kuri Kabumu gake gake atansiyo reka turebe Haaland wa Manchester City. Haaland, the Norwegian Haaland, goal, the Manchester City. Amashyi menshi cyane kuri iyi kipe Manchester City, amashyi menshi cyane kuri Hugo Viana, amashyi menshi cyane kuwitwa Chiki Begristein. Bakoze akazi gakomeye, akazi k'inkorokoro, bazana Tijani Rangers. Oh la. This midfielder is a cut above others. What a midfielder! What a Dutch international midfielder! Tijani yerekana ko yanyuze mu ikipe ya Semira, yerekana ko yanyuze mu makipe atandukanye. Tijani Rangers. Reba umunyezamu, reba Haaland, reba defense ya Arsenal. Pasa igenda ngo pasa iteye ubwoba, pasa igenda ikeba ubwatsi, ya pasa igenda inyerera ngo, ya pasa nziza cyane hariya. Haaland arayifata hariya, aterekama. Man City. Wow, what a clever tonight, what a game tonight. Haaland yikundira inshyushyu, Haaland terekamo goraza. Man City goraza. 93.9 SKFM. Banayita Manchester City. Zamuka neza cyane bita Tijani Rangers. Avuga ati navuye Simirani gukorwa urwego, najanga gukora icyo bita graduation, nipima mu birenge byo bita iri high gunohan, nza kugaragaza icyo nari nshoboye. Zamuka neza cyane umurandi karaga pass, ndazitiza Krufuse, ndazitiza abakomani bibihe, ndazita izaba Van Basten, ese rishakira izina umwite Van Bommel kabisa, cyangwa se wite Mimosong ya RVP. Zamuka rebo bitarandi,
zamuka musaba umwanya avuga ati mereza icyizere, reka nkwereke ko ari igihe champion, reka nkwereke ko ari igihe watanze Champions League muri umurwa. Zamuka neza cyane ubitering brotarandi terekamo bola kwanza, imibara yisubiza rudubi. Arsenal icyaro kubitangira babigenza gake nukubihera inyuma. Arsenal sufuri City kimwe. 93.9 SKFM. Haya, Man City gitego kimwe. Ekipe arica umuntu. Big Bero no Citizen. Arashyiramo Haaland. Yari ngo Pepari. Pepati. Ataka kana niko mwanzani. Ati bine ibiki mwebwe. Yatari kabisa. Wobita ese ninde bakoze mo Tian Ninjas. Wobita Tian Ninjas kabisa. Niwe ni kusana. Okay, katurebe. Ni kusana. Ni kusana. Kuna rimbo nyese na Tijana aguye. Yamaye. Na Tijani nyamara araguye. Reka. Magaresha habere kapiteni asiga afite udukosa ni wamenye. Okay, katurebe. Reba nkari ahantu yari yageza kuri Kiharani. Yewe Haaland aranamusiga. Reba none one. Reba. Ikosa rikomeye rwose. Rikomeye kabisa rya Magaresha. Magaresha kari ugiye kuva muri no defense. Yewe. Na tuno dukosa yaradukoze kuri match ya Bilbao. Ahubwo akajya arokoka. Nibyo rwose. Ibaze Haaland mujyanye muri dueli agusizeyo ukiri mu bitotsi. Umupira urawubuze none aranagusize mu kwiruka. Ubuze umupira ubuze n'umuntu. Kandi ari wowe ujya kudefend izamu ryawe. Kandi Haaland ni ya sprintingaga. Ni we tutinyira. Atari kabisa bitati yani ndetse na mwenyewe Erling Braut Haaland bigaragaza bakora kombinezo bafungura amazamu kuri Emirates. Ari nako bita Abdulkadir Kusanov bari kumwitaho mukanya gato bita Maglaesh amukanagiye kabisa. Hanga ya gahunda ubu yashoboka. Yindi y'aba defenseur batatu. Nanjye ko mbona ngiye kuyijyaho ubwo. Ira gahunda nyamara. Uko ndi kureba ibibazo ndimo. Wajumfasha. Nireka ubwire. Wajumfasha ukanyorohereza rwose. Ngewe ndabona yashoboka. Ahubwo kutayikoze mbere. Wakinnye bane? Nawe yanakinnye bane gihe. Kandi wabonye umuntu yakinnye bane akabakubitirwamo nawe wagiye muri bane. Uyu munsi nemeye forufe. Wabonye abavandimwe ariko bari kuvuga ngo n'uyu watsindishije ngo n'uyu watsindishije wabonye. Nayo. Ariko ngo nabangaba ngo base bakinnye. Sesenguzi Nyarugenge buzica abantu. Bila kusesengura kabisa. Hatari kabisa. Wabita Donnarumma atarabona rwose ikimuteza ibibazo kugeza ubu. Iminota 16. Arsenal! Goal! Martinelli! Martinelli! Gorazo! Arsenal! Gabi! Martinelli! Terekamo! Gorazo! Arsenal! Terekamo! Arsenal! Dani!
90.9 SKFM. Gabriel Martinelli, sinzi niba ari umucunguzi. This is a savior. Yabikoze kuri match ya Bilbao. Martinelli, wow, sensational. What a Brazilian. This is a mini Vinicius Junior. This is a mini Neymar. Bega Martinelli, Ebereci eze rekura assist ya Kitalam. This is the through ball we've talking about. This is the through ball we've been talking about. Bega Martinelli, wow. Martinelli, Ebereci, mumukomera mashi. Martinelli, reba umupira mwiza guturuka kuri Ebereci, terekamo, fungamo, deposamo, goraza. Arsenal, Martinelli, goraza. 93.9 SKFM. Wanayita Arsenal, wanamwita Ebereci eze. Mbere yo kumva izina rye banza wibaze yambara kangahe. Ni nimero 10 mugongoni, yambagarwa n'abarimo wita Mesut Ozil kabisa. Yongera kugaragara kuri Emirates, agaruka mu isura y'umwongereza, umusore wa Madrid wirabura kabisa. Banamwita Ebereci eze wana. Aterura umupira, bimwe bavuze, bimwe bamuguriye, bimwe bamushimiye muri Paris. Rekuri icyo bita through ball, ariko uwashaka ni super sub, ni maestro fire power kabisa. Uwo bita Gabriel Martinelli zamuka nk'uko yabigenje kuri Bilbao, avuga ati namwe nk'abagiye muri ako kebo wana. Robo uwo bita Donnarumma kundecyo n'imbaraga z'umubiri amusiga yibaza ibibazo byinshi. Terekamo ikolayiza, Arsenal ikolayiza. Arsenal kimwe, Manchester City kimwe. 93.9 SKFM. Aya kabisa. Mbega Arsenal. Nabwiye abantu kugura iminota isigaye. Oh la. Arsenal twizere ko muri amafaranga. Double chance ya Arsenal kabisa. Arsenal igaburira abanyarwanda, ari nako bakora impinduka avamo. Martin Zubimendi yinjiramo, Christian Mosquera. Naza nigiye kugarira uvuga ati twabonye ko bitoroshye. Arsenal na idefanda. Reka turebe rero. Ni kufre Man City igiye guterwa na Tijani Rangers. Kufre Man City yayiteye Tijani ari ku mupira. Bawuvanamo abasore ikipe ya Man City. Pira usubira kwa Bernardo Silva. Tanga umupira ku munyezamu Gigi Donnarumma. Reka turebere kuri umupira muremure, ari ku mupira ujya ku munyezamu David Raya. Arsenal kabisa, ikipe y'abanyarwanda Arsenal. Reka umupira muremure David Raya ahita umvanaho yitwa Ruben Dias. Pira ujya kwa Nathan Ake, akawutanga nabi, mpira barawufata n'ibyasari ikipe ya Man City, ariko ahita akorerwa ikosa Savinho. Hatari kabisa. Ega match y'umuriro, match iri likely kurangira gutya. Hatari ni hatari. ARTETA depth ye ubu nibwo imweretse yuko yarayikeneye. Ya cyane rwose. Anaze mu kwa kundi twavuze hindukiza misile zose. Cyane. To throw them all. Arashe rwose nka North Korea. Kuri bifaru byose bya kirimbuzi. Cyane pe. Ubu tuvugana ikibuga kirimo abataka bangahe. Cyane. Hatari ibi ntabwo byoroshye. Ati mwebwe sinzi imyanya muri bukine. Mwebwe just go. I need the goal. Attack all. Nicyo nshaka. Natake mwese. Sifuzi turavuga ati kamwe baretse gato. Cyane. Iminota 7 y'inyongera yamaze kurenga.
ari nako umukino uhita urangira. Man City igitego kimwe, ikipe ya Arsenal igitego kimwe. Uwo bita Pep Guardiola na Arteta bahoberana kabisa. What a match, what a game tonight. Arsenal, Pep Guardiola na hobera uwo bita Nico Jovel baganira kabisa, bagenda basuzanya. Uwo bita Gabriel Martinelli ahoberana na Donnarumma amubwira ati ewa ndagutsinze ariko byari bitoroshye. Uwitwa